color vision in the stillness. Still see it, can't get it out of my mind. Started counting up the losses. We take it, what I began to write. Nuranika adalah ada dasar tujuan, ada dasar yang mendasar, dan tujuan tersebut mengikat tujuannya. Untuk itu, kepada anak kami berdua, harapan kami sedikit modal ini mendapatkan kekuatan saudara untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan mereka yang mengerti baik, termasuk hamba-hamba sahamu yang lelaki dan hamba sahamu perempuan. Dalam hadis yang diketerangkan, merasakan sunnah Rasulullah SAW disebutkan dalam sunnahnya dan Nabi. Hadis Rasulullah mengatakan, perkawinan adalah peraturanku. Barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku. I've been holding in everything. I just wanna say the words out loud. I won't let it get the best of me. Gravity holds the key for me now. Bismillahirrahmanirrahim. Akad Budianto bin Supriyati. Iya. Aku mewakili menikahkan dan kawinkan kau dengan Indriani Cahyati binti Ayus Adi Prajo dengan mas kawin berupa uang 500.000 dibayar kontan. Saya terima nikahnya Indriani Cahyati binti Ayus Adi Prastio dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. The distance, how could oceans come between us? Oh, when the lighthouse fires feel a world away, then you just have to remember that the dark won't last. Kak Indri dan kakak semoga jadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, terus cepat-cepat diberikan momongan. Semoga langgeng selalu sampai maut yang memisahkan. Menjadi keluarga yang baik. The dark won't last forever, 'cause I'm always yours. I'm And when the lighthouse fires feel a world away, then you just have to remember that the dark won't last forever. 'Cause our lighthouse fires feel a world away, then you just have to remember that the dark won't last forever. 'Cause I'm always yours, I'm always yours. 'Cause the distance is only distance. How could oceans come between us? I'm always yours.